Želim vam dobar dan, prekrasan sunčani 24. april i sreća kada u istom gradu po drugi put promovišete istu knjigu. To znači da knjiga živi. Kamo sreće da bude i treća promocija, možda negde van Beograda, bar u još nekom velikom umetničkom centru, gde je gostovao bar jedan od 7 ansambala ove naše jedinstvene muzičke produkcije, koja, to je prosto neverovatno, nema za ovolike godine svoju monografiju, ali srećom ima knjigu Bila sam svedok. Pošto ste ćaskali za vreme projekcije, uvodne projekcije ovog filma, mi ćemo vam sad u punoj tišini pustiti 2 minuta, tek toliko da uđete u priču, a onda ćemo krenuti u zvanični čin promocije. Hvala vam i dobrodošli na promociju knjige Bila sam svedok Milice Stojković. Novinarstvo je proisteklo iz velike potrebe. Mada sam od 1956. godine bila prva violina Simfonijskog orkestra i Gudačkog zabavnog orkestra Ilije Genića RTS-a, u ustanovi koja je informativna, ne muzička, nametnula se potreba za popularisanjem ansambla muzičke produkcije RTS. Bilo je to 1976. godine, posle veoma uspešnog 10-dnevnog gostovanja Simfonijskog orkestra RTB po Maroku, gde smo bili prvi simfonijski sastav koji je ikada tamo došao i koncertirao. Nijedne informacije o tom događaju nije bilo u beogradskoj dnevnoj štampi, kao da te turneje nije ni bilo. Zato sam pokrenuo propagandu muzičke produkcije RTS-u, u kome je informativni program bio prioritetan. U tadašnjem RTB-u je postojao list Informator u kome se pisalo o sindikatu, stanovima, standardu radnih ljudi, priznanjima i slično. Muzike nije bilo. Baš o njoj sam počela da pišem, veoma skromno, onako i onoliko koliko mi je bilo dopušteno. Bilo je tu štamparskih grešaka, izostavljanja čitavih pasusa, tako da nisam prepoznavala sve tekstove. Naravno da je u početku muzika bila veoma skromno zastupljena, list je morao da pravda svoje postojanje, da informiše RTB. Vremenom su te moje skromne muzičke hronike prerasle u prave kritike, tako da sam dobila čitavu stranu. Pored pisanja u Informatoru, sve tekstove sam objavljivala i u beogradskim listovima i časopisima, borbi, novostima, politici, promuzici, muzičkom talasu. Iz inostranstva i glavnih gradova Jugoslavije javljala sam se direktno u Novosti dana Radio Beograda, a moje intervjue i reportaže iz inostranstva objavljivali su Dnevnik Radio Beograda, Dragstor ozbiljne muzike i drugi program. Svako vreme donosi tehnološke promene. Radeći 38 godina u RTS-u kao prva violina, istovremeno kao novinar predstavnik za štampu i propagandu, razvijala sam se uporedo sa razvojem radija i televizije. 1956. godine u Hilandarskoj ulici Studija 6 sviralo se u direktnom prenosu u mikrofon. Kasnije počelo je snimanje na veoma skromnim magnetofonima, pa sve do današnje vrhunske višekanalne tehnologije. Upravo se isto tako razvijela i televizija. Gudački zabavni orkestar čuvenog Ilije Genića, koji je negovao muziku tipa Mantovanja, Davida Roza, Kostelanaca i drugih, prvi je ušao u televizijski studio na Beogradskom sajmištu. Nije bilo dekora. Zvučna slika bila je veoma skromna. Kamere su bile ogromne. Iz tog vremena pamtim našeg Gene Kellya, čuvenog Batu Grbića kao kamermana. Kao reditelji muzičkih programa prošli su Ravasi Kadijević. Televizija je tada bilo otkriće, senzacija. Ljudi su se okupljali pred nekim izlogom na ulici i gledali sa televizora program. Na gostovanjima sam često u telefon govorila za Novosti dana, Radio Dnevnik i druge programe. U pauzi koncerata sa violinom i gudalom i mikrofonom Radio Beograda išla sam kroz publiku. Palma del Majorci, Bijelo Domingo, kritičar najstarijeg majorkanskog lista Ultima Hora, između ostalog na kraju mi je mikrofon rekao: ove noći smo, kako se to kod nas u Španiji kaže, na vašem koncertu dotinuli samo nebo. Zahvaljujem se vladi Jugoslavije i želim srećan Božić svima. Ta reportaža je u celini objavljena u Radio Dnevniku i Dragstoru ozbiljne muzike, iako se tada kod nas o verskim praznicima nije javno govorilo. Tako da je to bila prva javna čestitka preko talasa Radio Beograda.
Svirali smo u dvoranama i na trgovima širom zemlje. U Negotinu, na sred trga, ispod spomenika Hajduk Veljku, bili smo prvi simfonijski orkestar koji je ikada tamo gostovao i to u direktnom TV prenosu. Sa pesmom Leta prošli smo celu Jugoslaviju, nizale su se festivali u Opatiji, Beogradsko proleće, Akordi Kosova, Palić, Novi Sad i tako dalje. Na svetskom festivalu simfonijskih orkestara u Parizu nastupili smo i za Kraljevske londonske filharmonije. Nije bilo lako ni nama, ani Čardarskom, da diriguje posle Temirkanova. Ispraćeni smo ovacijama i dobili 3 koncerta na festivalu savremene muzike u Alicanteu u Španiji. Kao predstavnik za štampu napravila sam i oko 300 autorskih reklamnih spotova za RTS, Francuski kulturni centar, Udruženje kompozitora Srbije, 2 godine uzastopce za festival Beogradsko proleće. U početku se montiralo na primitivnim stolovima, zatim se pojavio kompjuter, a kasnije u REM-u kao reditelja opsluživali su me 4 kompjuterista. Danas taj posao radi samo jedan čovjek, ali danas mnogi novinari sami montiraju svoje priloge koji su prethodno snimili, oni su najbrži i ja sam jedan od njih kao prva generacija web novinara. Kako će se digitalna televizija i web novinarstvo razvijati, ubrzo ćemo saznati. A zato valja spremno dočekati nove tehnologije i usvojite ih. Ovo je knjiga o muzičkoj produkciji RTS i njenim ansamblima. Podsjeća da su još 1939. godine nastupili združeni simfonijski orkestri Beograda, Zagreba i Ljubljane na Beogradskom sajmištu pod upravom Lovra Matačića. 50 godina kasnije, proslavljajući jubileji ovog prvog profesionalnog simfonijskog orkestra u Srbiji, združeni simfonijski orkestri RTZ i RTS-a sa slavnim Pogorelićem su pobrali aklamaciju u Zagrebu i Beogradu. Bili su to izuzetni događaji kada je Simfoniju Eterofoniku studija 6 Radio Beograda istog trenutka slušalo 55 zemalja, a muzički ansambli svih jugoslovenskih centara se direktno uključivali u njeno izvođenje. Ali studija o Iliji Bačku Geniću podsjeća da je RTS imao svog Mantovani i orkestar u čijem su sastavu bili sami koncertmajstori, njegovi zlatni gudači, orkestar koji je prvi ušao u televizijski studio na Beogradskom sajmištu, orkestar koga više nema, preselili su se u večnost. Objavljivanjem ove knjige žela sam da otrgnem od zaborava jedan vremenski period kada su ansambli muzičke produkcije RTB-a, kasnije RTS-a, imali triumfalne pohode u inostranstvu i Jugoslaviji, predstavljajući na značajnim manifestacijama našu kulturu, zemlju i RTS. Danas ansambli RTS-a podmlađeni, visoko obrazovani muzičarima nastavljaju liniju uspona koji su zacrtale prethodne generacije, takođe visokih kvalifikacija i dobitnika prestižnih nagrada. Mladim simfoničarima želim da dobiju istu šansu koju smo mi imali i pametno iskoristili. Posebno bih istakla da je svojim uspesima kod nas i u svetu Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije dokazao da je pravi ambasador simfonizma i da je predstavljao ne samo sebe, Jugoslaviju i Radio Televiziju Srbije, već i da smo odavno ugrađeni u kulturne temelje Evrope. Etar briše granice. Muzika za vantromet i muzika na vodi u čast Svetskog dana muzike.
pričaju. To je kraj, a? Nemoj tako da pokazuješ, polako. Hvala lepo, tu ima još jedno 5 minuta. Ovo je naravno autorsko delo Milice Stojković bilo, kompletno urađeno od spotova. Dosta je teško govoriti kad vam neko suflira, ja nikad nisam bio glumac u pozorištu da bi imao suflera koji će mi reći šta treba da kažem. Dakle, rađeno od spotova koje je Milica radila za potrebe radiotelevizije Beograd. To je sve inspirisano radom muzičke produkcije. Vi ste u stvari videli jednu audiovizualnu prezentaciju svega. Ovde ste videli i Beogradsko proleće, i džez, i Baćka Genića, sve ono što je knjiga obuhvatila na 250 strana, ali je to sve rečeno u prvom licu autora. Da vidimo kako ćemo malo da kažemo nešto u drugom licu o autoru. Najprije ćemo čuti doktora Snežanu Nikolajević. Ona je bila godinama muzički urednik u Radio Beogradu i televiziji Beograd, i danas je to, ali je danas i profesor na katedri za medije na Univerzitetu u Kragujevcu, na Fakultetu Film, dakle jedna visoko kompetentna ličnost da kaže par reči kao dopunu ove široke eksplikacije koju nam je dala autorka Milica Stojković. Gospođa Snežana Nikolajević. Hvala lepo. Milicu sam upoznala veoma davno
I već na samom tom početku našeg prijateljstva ja sam shvatila da je reč o jednoj osobi koja je obdarena raznolikim talentima. Naravno, pre svega tu je muzički talenat koji je ona ispoljavala vrlo široko. Bila je otvorena prema svim stilovima i prema različitim žanrovima. Zatim je tu bila jedna njena fantastična sposobnost uočavanja. Uočavanja koje je s jedne strane vodilo ka slikarstvu, a s druge strane ka pisanoj reči o muzici. I zapravo iz ta neka dva talenta, znači njenog muzičkog talenta i njenog talenta uočavanja i naklonosti ka pisanoj reči, nastala je ova knjiga koja je pred nama. U njoj je Milica Stojković sabrala svoje kritike o muzičkoj produkciji, odnosno ansamblima muzičke produkcije Radio televizije Beograd od 1976. do 1992. godine, znači nekakvih 15 godina. Otprilike, kad je Milica počela da piše kritike, ja sam otprilike u to vreme došla u televiziju Beograd i pomno sam pratila njene kritike koje je ponajčešće objavljivala u našem jednom internom listu Informatoru. Zašto sam tako želela da čitam njene kritike? Pre svega zbog toga što je Milica odlično uočavala i što je imala osjećanje za prave vrednosti. Meni je uvek bilo onda zanimljivo da ako sam na nekom koncertu uporedim neki svoj stav sa nekim Milicinim stavovima, a isto tako kad nisam bila na koncertima, bilo mi je vrlo zanimljivo da čitam te kritike zbog toga što su one nekako donosile kompletnu atmosferu koncerta. Tu je bilo naznaka i o publici, i o odjeku onoga što se slušalo, tako da su to bili zaista izuzetno za mene zanimljivi tekstovi. Znači, Milica je na jedan zaista izuzetan način umela da iskoristi taj jedan široki arsenal jezika i da nam predoči apsolutno tačno atmosfere raznih koncerata. Nekada nisam baš najbolje, moram to priznati, gledala na sabrane kritike. Uvijek sam mislila da su stvari, kao što je i koncert prosto jedan izraz trenutka, da je i kritika takođe jedan izraz trenutka i da to prosto sve treba da ostane vezano za taj trenutak. Međutim, malo kasnije, u stvari, nekako bliže ovim sadašnjim našim danima, shvatila sam da su sabrane kritike jedna veoma dragocena stvar. Zašto dragocena? Zato što kroz njih vi možete da uđete u jedno vreme, u domete jedne sredine, u atmosferu. Možete da uđete, prosto ako je reč o recimo određenim izvođačima i ansamblima koji se prate, možete da uđete u značaj i značenje delovanja tih ansambala. I dakle, sve to upravo se vidi u sabranim kritikama Milice Stojković. Vidi se da su ansambli radija nekada zaista zauzimali izuzetno značajno mesto u našem muzičkom životu, da ne kažem možda najznačajnije, zbog toga što su imali mogućnost da sa svojim simfonijskim orkestrom i horom izvode ona dela opsežna, vokalno-instrumentalna, koja drugi ansambli nisu bili i druge institucije nisu bile u mogućnosti da izvode. Naravno, nabrajanje oko toga šta je sve u okviru tih koncerata ansambala radija izvedeno premijerno u našoj sredini, odvelo bi nas ovako jedno dugo nabrajanje, ali zaista to su bili izuzetni koncerti, bili su izuzetni dometi i veoma je značajno što je Milica Stojković uspela da to sačuva na stranicama ove knjige.
I da ovo svoje izlaganje završim jednim pogledom na odnos između muzikologije i muzičke kritike. Danas je muzička kritika u stvari deo muzikologije, a nekada davno muzička kritika je bila to polazište sa koga je krenula muzikologija, uključujući i razne muzičke discipline u to. Znači, u ovom trenutku ja ovu knjigu prosto sagledavam kao jedan veoma značajan istorijski dokument. Hvala vam. Naravno da svaka ozbiljna knjiga treba da ima i ozbiljnog recenzenta, tako je slučaj i sa ovom knjigom. Gospodin Slobodan Atanacković, kompozitor, muzički pisac i dugogodišnji glavni muzički urednik u Radio Beogradu, prihvatio se toga da bude recenzent i u jednom trenutku u svojoj recenziji pri samom kraju kaže jednu rečenicu kojom ću ja dati šlagvort njemu da kaže svoje mišljenje o knjizi o kojoj je već službeno i dao. A to kaže: bez sećanja na prošlost nema ni budućnosti, a bez realnog i odgovornog očekivanja budućnosti nema ni nas u njoj. Evo šta gospodin Boba Atanacković o knjizi Milice Stojković kaže. Mislim da je ovo pravi trenutak da se još jednom progovori o knjizi Milice Stojković. Ne samo zbog toga što je to dragocena zbirka zapisa, što su to osvetljeni tragovi delatnosti muzičke produkcije u periodu koji Milica sagledava, već zbog toga što se danas sve češće, sve smelije i sve otvorenije govori o tome da li je muzička produkcija potrebna sistemu proizvodnje programa Radio Televizije Beograd. Sve više se govori da je to skup pogon, sve više se govori da je Radio Televizija kao sistem prvenstveno informativna kuća koja se bavi informacijama iz dnevno-političkih događanja, zatim dakako iz sporta, povremeno iz kulture, iz muzike, rekao bih nikad. I tako u tom praznom prostoru koji sam ja označio kao nikad, vodi se polemika o ukidanju 7 ansambala koji su obeležili ne samo jedan trenutak, nego su obeležili jedan vek, iako je Milicu obuhvatila samo 15 godina iz te delatnosti. Samo 15 godina bilo je dovoljno da se napiše knjiga. Samo 15 godina bilo je dovoljno ansamblima muzičke produkcije da afirmišu nacionalnu kulturu u sferi muzičke umetnosti u zemlji i u inostranstvu putem neposrednog učestvovanja na koncertima u zemlji i u svetu i putem emitovanja tog snažnog glasa muzičke produkcije preko sistema predajnika Radio Televizije Beograd, pa i preko onog sistema koji se nekad zvao Radio Jugoslavija i koji je okruživao planetu. Dakle, o onome što je muzička produkcija radila, a čemu Milica Stojković nije mogla da odoli, a da to ne zapiše, shvatajući koliko je to značajno, koliko je to važno, koliko je to lepo i koliko je to neophodno našoj svakodnevici, smatram da je knjiga celovita, da je knjiga dragocena, da je knjiga spomenik, a ovakvih spomenika trebalo bi da bude mnogo više u sistemu Radio Televizije Beograd i u toj oblasti koja se uopšte bavi Radio Televizijom Beograd kao faktorom u političkoj informaciji, u informaciji iz kulture, u informaciji iz sporta, u informaciji u svim segmentima programa kojima se Radio Televizija kao takva bavi. Mislim da bi sa ovog skupa
danas trebao da ode glas kao vapaj onima koji odlučuju o budućnosti muzičke produkcije. Ja smelo postavljam pitanje da li je Srbija tako bogata zemlja kulturnim tekovinama da bi mogla da se odrekne 70-godišnjice tradicije sopstvene proizvodnje muzike u radioteleviziji Beograd. Da li bi neko smeo da ukine simfonijski orkestar zato što je skup? I da li bi neko smeo da zada taj konačni udarac srpskoj muzičkoj kulturi time što će rasformirati simfonijski orkestar, time što će ukinuti hor, time što će ukinuti veliki džez orkestar, time što će ukinuti 2 narodna ansambla i veliki narodni ansambl radiotelevizije Beograd, time što će ukinuti dečiji hor radiotelevizije Beograd i time što je već ukinuo Kolibri. Dakle, počeli smo izgleda od neke baze, idemo ka vrhu. Uspećemo sami sebi da zadamo smrtni udarac u kulturi. Ja vas molim da podržite ovo što govorim i ja molim one koji će o tome pisati da skrenu pažnju onima koji tako beskrupulozno razmišljaju na tu temu, tako bez ikakve odgovornosti i sa takvom smelošću govore o tome, ne vodeći računa da će 270 ljudi koji su zaposleni u muzičkoj produkciji ostati na ulici. Ajde da stavimo sad to po strani, jer za Boga svakog dana u zemlji Srbiji ostaje mnogo ljudi bez posla. Ali da li ćemo ostati bez zvuka koji reprodukuje, koji beleži na trajnim snimcima, koje deponuje u svoj zvučni arhiv, ostavlja ih kao kulturno-istorijski spomenik o našem življenju, o našim mogućnostima, o našim dometima, koji ostaju kao zapis u vremenu o našem trajanju kao naroda koji je u kulturi ostavio i tekakve tragove. Da li treba da se vratim na vreme kada je u Evropi bio mračni srednji vek, a kada su u Srbiji građeni manastiri kao grandiozni doprinos svetskoj kulturi, kada su u tim manastirima zapevali prvi pevači gradeći srpski osmoglasnik, koji je grandiozna kulturna tekovina u svetskoj muzičkoj kulturi, koji stoji rame uz rame sa ruskim vasmigalosnikom, sa grčkim oktoihom, tu je i srpski osmoglasnik. Zajedno su kretali, zajedno su gradili te temelje. Na tim temeljima izraslo je sve ono čega smo mi svedoci. Na tim temeljima je sve ono što je uradila i muzička produkcija. Onaj ko ukida muzičku produkciju, razara sopstvene temelje, ukida tragove o sopstvenom postojanju na ovom prostoru, briše sebe sa kulturne mape sveta. Ako neko izbriše sebe sa kulturne mape sveta, izbrisao je sebe sa ukupne mape sveta. Ja neću ovde govoriti o tome šta mislimo o novom svetskom poretku. U novom svetskom poretku nema mesta za kulturu malih naroda. A hteo bih da vam kažem da je kultura malih naroda grandiozna evropska kultura. I ako se ukine kultura malih naroda, nema Evrope, nema evropske kulture. Ja govorim o tokovima te muzičke kulture iz njihovog mračnog srednjeg veka, kada smo ih mi obasjavali zracima nade, zracima budućnosti. I danas to što je urađeno u srpskoj ukupnoj kulturi od srednjevekovlja, tamo od 7. veka, pa sve do danas, je ogroman doprinos svetskoj muzičkoj kulturi. Na ansamblima muzičke produkcije je da tu kulturu grade, da je razvijaju, da je obasjavaju, da je prenose do slušalaca putem medija, a u medijima više i nema prostora za njihovu delatnost, putem koncerata, a i koncerata je sve manje, putem atraktivnih programa, a atraktivnih programa iz te kuće danas više nema, ne zato što niko ne ulaže u tu kuću,
ulaže se kroz lične dohotke, nego zato što nema osmišljene programske politike, nema odgovornosti za programsku politiku u medijima, nema odgovornosti za njihovu delatnost kroz koncertnu aktivnost. Još dok sam ja bio u radiju, pojavljivala se ta ideja da se ne mogu predajnici zatrpavati sadržajima koji ne interesuju narod, da je zato dovoljno delovanje u koncertnoj dvorani. Pa i to smo prihvatili. Smanjivao se obim za ozbiljnu muziku, smanjivao se obim za horsku muziku, smanjivao se obim za delovanje velikog džez orkestra, smanjivao se oblik za narodne ansamble i za veliki narodni orkestar. Neki drugi ansambli složeni na ulici bili su dobrodošli radio televiziji Beograd. Narodni orkestar televizije Beograd nije mogao da prodre u novogodišnji program, nije mogao da prodre ni u jednu ozbiljniju emisiju. Simfonijski orkestar Radio Beograda mogao je da ide u studio i da tamo snima trajne snimke, da na koncertima te svoje trajne snimke promoviše u meri u kojemu je ostavljan bio prostor. Sve je to malo. Muzička produkcija Radio televizije Beograd je krupan faktor u muzičkoj kulturi Srbije. To je snaga koja se mora podržati i koje se moraju otvoriti putevi u budućnost. A najveće i najsnažnije oružje koje mi trenutno imamo je knjiga Milice Stojković. Gospodo koji razmišljate o ukidanju tih ansambala, uzmite ovu knjigu, iščitajte je od prve do posljednje strane, a ako vam je to mrsko, pročitajte samo sadržaj. Vidite gde su ti ansambli sve bili, gde su promovisali nacionalnu kulturu, čime su se sve bavili i šta su sve uradili. Svaki od tih ansambala ostavljao je preko 1200 minuta trajnih snimaka. Simfonijske, horske, džez muzike, narodne muzike kroz delovanje narodnih ansambala i velikog narodnog orkestra i svakako dečije horske muzike kroz delovanje dva veoma značajne ansambla koja su delovala u okviru muzičke produkcije dečijeg hora i hora Kolibri. Kad sve to 7 puta pomnožite puta 1200, dobijete 10.000 minuta proizvedene muzike godišnje. Tih 10.000 minuta trunu u diskoteci Radio Beograda. Nema im mesta na programima. Ozbiljne muzike nema, zabavne muzike iz njihove produkcije nema, dečijeg hora nema, tu i tamo se pojavljuju na nekim koncertima koji danas jedva da se do pola sale popune uz besplatno deljenje karata. Nekada nije moglo da se dođe do karte kada je Simfonijski orkestar i hor promovisao grandiozna dela Johana Sebastijana Baha, njegove pasije, njegov Božinji oratorijum, kada je promovisao dela srpske muzičke kulture, velika dela, grandiozna dela, kada je imao toliko hrabrosti, smelosti da iz ono malo sredstava koje su mu bila ostavljana, upiše takve tragove u našoj muzičkoj kulturi. A danas nam to više ne treba. Ni za program, ni za budućnost. Hoćemo to da ukinemo, da uštedimo onu sumu koja se izdvaja za egzistenciju muzičke produkcije i da se time obogati sistem Radio televizije Beograd. Ja znam, bio sam direktor muzičke produkcije i glavni urednik muzičkog programa. Sredstva koje su izdvajana za ovih 7 ansambala su kap u moru u odnosu na sredstva koje se izdvajaju za ostale delove programa. Ja znam kakav je plan investicije bio u muzičkoj produkciji. Bio na nivou polomljenih stolica. Znam kakav je plan investicije bio za predajnike. Bile su grandiozne sume novca koje su izdvajene za građenje predajnika. Znam da to treba. Za održavanje antenskog sistema, za održavanje sistema za emitovanje programa. To su ogromna sredstva koja mogu biti breme na
ovoj ojađenoj srpskoj privredi, a muzička produkcija ne. Muzička produkcija je na sopstvenim krilima. Ona toliko malo košta da je izgubila osjećanje zarobljenosti zemljinom težom. Ona lebdi svojom snagom. Niko je ne podržava, niko je ne finansira, niko je ne otvara prozore u budućnost. Ova knjiga je opominjući faktor. I ja se još jedanput zahvaljujem autoru Milici Stojković na ovoj knjizi. Ovo je druga promocija koja je pala u pravi čas i podržavam mog uvaženom kolegu Batu Rackova da ovakvim knjigama nije mnogo ni 10 promocija. Hvala vam na pažnju.